یکی از جایگاه‌های مقدسی که ما و فرزندان پدرمون در آغوش گرم والدانمون بزرگ می‌شویم، نوازش می‌یابیم، این عائله است و پاکیزه داشتن عائله، احترام کردن فرزندان پدر، حق و همسایه‌ها، این دیگر رسالت من و ما و شما هستم دیاران عزیز. و درود و سلام و عرض ادب ما را بپذیرید هر نفری که از اون سوی اکران برنامه ما را تماشا دارد. دوستان عزیز، من با شما هستم طول چند دقیقه سید انور بابا جان و ما گروه ایجادی تصمیم گرفتیم در سلسله برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است در موضوع سبب و عامل‌های پشتخوری عائله‌های جوان صحبت بیاریم و دعوت نمودیم یک زمره سودیه ها را از شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان، همچنین از شهر بختر و اینچنین نماینده کمیته کاربازان عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین نماینده ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه و دیگر مهمانانی که ما را احترام کردند و آمدند. تشکر برای آمدنتان. در مورد ردبندی عامل‌های جداشوی عائله‌های جوان صحبت میکنیم با هم دیگر و به بیننده اطلاع میدهیم که چی عامل‌ها است، چی سبب‌ها است که امروز شماره جداشوی عائله‌های جوان در افزایش است ولی رو به کاهش نمیارد. بکورشوی اختنیکو بسیار به تشویش آورده است، زیرا عائله‌هایی هستند که بعد یک ماه یا دو ماه عائله‌داری الکی با خلاصه میآیند که از همدیگر جدا شده برای بکار کردن اختنیکو با سودها عریضه‌های دعوایی پیشنهاد میکنند. ما پیش از اون که با موضوع آغاز میکنیم قید کردن ضرور است که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دولت عائله را همچون اساس جمعیت حمایت مینماید. یعنی شخصی که مرد و زنی که به سن نکاحی رسیده است حقوق آزادانه بنیاد نمودن عائله را دارند. همچنین در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ذکر گردیده است که بسیار نکاحی منع است. وابسته با سوال و مراجعت شما که عامل‌های بکار کردن یا بکارشوی وقت نکاح امروز در جامعه چگونه هستند، عامل‌ها گوناگون هستند. تجربه اگر از تجربه سودی ما سخن کنیم، عامل‌های بکار کردن وقت نکاح این پیش از همه با از جانب یکی از همسران، یعنی از جانب مرد رابطه پیدا کردن با زن دیگر، این اما همسر خود را برش آورده با خلاصه میآید که از همسر خود جدا شود. این یک عامل، این یکی از عامل ها است. عامل های این چنین هستند، عامل ها این دخالت شخصان سیوم، یعنی دخالت دیگر اعضای عائله با مناسبت عائله داری همسران. طوری که ما میدونیم امروز شماره زیادی اهالی کشور ما رو جوانان تشکیل میدهند و جوانان که بعد عائله بنیاد مینمایند، خواه نخواه در میان آنها نفرانی پیدا میشوند که خواه مرد خواه زن را برای این طور زندگانی کردن یا اینکه این گونه زندگانی کردن توصیه ها میدهد. یعنی هستند نفرانی که برای توصیه های نادرست میدهد که توصیه داده آنها باعث میگردد که همین عائله ها بین همین عائله ها یک مناسبت ناخوب به میان میاد. وقتی که شخص با عریضه دعوایی درباره بکار کردن عقد نکاح به سود مراجعت میکند و در عریضه دعوایش سبب مراجعتش رو و اساس قطع شدن مناسبت عائلوی را در عریضه دعوایش نشان میدهد. زیرا وای اساسناک میکند در طلبات دعوایش را با کدام اساس او از همسر خود جدا میشود. در بررسی پرونده ها گفتن لازم است که وقتی که شوهر به همسر خود میگوید که شما هر باری که به خانه پدر و مادرت میروید یا که به خانه یگان شخص دیگر برای خبرگیری میروید، حتما از من روزگی میگیرید. وقتی که ما در عریضه دعوایی و در مرافعه سودی معین کردیم سببش رو که با کدام سبب همین مناسبت عائلوی شما تو اینجا آمده است، پاسخ دادن که سببش یگان سبب مشکل نیست، در مناسبت عائله داری ما یگان چیزی جدی دیده نمیشود. تنها سببش همین بود که همسرم با من گفته بود که وقتی که به روزگی من به خانه پدر یا مادرت میروی یا به خانه برادرت میروی الکی ما میان ما عقد نکاح کنده میشود. همین حالت ها من با اساس اون که تلفن موبیلی همسرش خاموش بوده است یا اینکه با چی کاری مشغول بوده است، تلفنش رو با تلفن جواب نداده است. وقتی که روزگی شوهرش رو نمیگیرد و برای خبرگیری یا اینکه برای عیادت مادرش میرود،
алакай вай иброз менамояд ки ман суханамро гуфтам, дар ин ҳолат шумо ба ман талоқ шудаед ва дигар ман бо шумо зиндагонӣ кардан намехоҳам. Кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои бекор кардани ақди никоҳ ё талоқро пешбинӣ накардааст. омилҳо гуногунанд. таҷрибаҳои судӣ доир ба ҳар як парвандае ки дар мақомоти судӣ баррасӣ мешавад, судяҳо ҷанббастии амалияи судӣ мегзаронанд. ҷанббастии амалияи судӣ ки вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ аз ҷониби ин ё он судҳои дахлдор гузаронда мешавад, натиҷа медиҳанд ки асосҳои бекоршавии оилаҳо чӣ хеле ки ҳамкасби ман гуфтан омилҳои гуногун дорад, ин пеш аз ҳама набудани хулқу рафтори яке аз ҳамсарон, дахолати шахсони сеюм, кандашавии меҳру муҳаббати яке аз ҳамсарон бо якдигар, дахолати падару модар, махсусан падару модари домод, инчунин хиёнати яке аз ҳамсарон, бемории яке аз ҳамсарон, дар зиндагии оилавӣ наёфтани тифл. Анами омилҳо безурётӣ, яъне омилҳо гуногун ҳастанд. Аммо агар мо гӯем ки танҳо таҷрибаи амалияи судӣ нишон медиҳад ки фақат ҷавонон бекор мешаванд, муносибатҳои оилавии ҷавонон бекор мешаванд, мо хато мекунем. вале дар ҳамин миён аз ҷавонон зиёдтар аст. махсусан ҳамин сол дар нимсолаи аввале ки аз ҷониби суди ноҳияи вахш таҷрибаи судӣ бекор кардани ақди никоҳ ҷанббастии амалияи судӣ гузаронданд, аксари аризаҳое ки ба суд ворид шудаанд барои бекор кардани ақди никоҳ муроҷиат карданд, шахсоне мебошанд ки аз синашон гузаштааст. умри одамизод чанд сол аст? 60-70. 30 солда нисфи умр аст. моро ҷавон гуфта наметонем. дар 30 сол нисфи умр аллакай муносибатҳои оилавиро мустақилона ки иҷро карда натавонад, кай ӯ баъд масъулиятнокиро эҳсос мекунад. оила ҳам дар асоси ихтиёрӣ, принсипи баробарӣ, масъулиятнокӣ пайдо мешавад. тибқи иттилои омор, масалан ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва умум ишорае ки шумо кардед, нафароне ки аз синашон аз 30 гузаштааст дар вилояти хатлон бештар шуда истодааст сол ба сол. шумо сабаби аминро дар чӣ мебинед? вақте ки ҷавонон оила барпо мекунанд, муносибатҳо хушбахтона дар якдигар фаҳмӣ, вақте ки фарзанд таваллуд мешавад як ё ду, аллакай мушкилотҳои зиндагӣ ба миён меоянд. мушкилотҳои зиндагӣ ба миён меоянд, боиси хархаша ва баҳсу мунозираҳои байни ҳамсарон ба миён меояд. ҳамсарон таҳаммулпазир нестанд. ягона роҳи халосӣ аз мушкилиро дар бекор кардани ақди никоҳ мебинанд. ҳоло он ки ҳамсарон тибқи қонунгузории оила вазифа доранд ки барои мустаҳкамии оилаи худ мубориза баранд. якравии ҳамсарон дида мешавад. чӣ хеле кам касби ман гуфтам. ҷамъият пеш рафтааст. фикрҳои мо ҳолиам фикрҳои кӯҳнае. яъне ҳамқадами замон буданд. ҳамқадами замон набудан асоси бекоршавии оила. яъне як омилро шумо дар ҳамин мебинед. ин ҳаниқ аст. маърифати оиладорӣ ма дар даврони истиқлолият чунин дарс дар муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ шуд. барои чӣ? чӣ гунае ки қабли қайд кардан духтарони ин вақта воқеан мехоҳанд европоӣ бошанд. вале мо бояд фаромӯш накунем ки тарбияи мо шарқӣ аст ва ниёгони мо, гузаштагони мо ҳамеша ба ҷавонон таъкид мекарданд ки эҳтироми бузургони оиларо ба ҷо биёранд. ин талабот аст, ин талаботи сарзамини мо аст, талаботи миллати мо аст, ин анъанаи мо аст ва мо бояд инро ҳаргиз аз даст надиҳем. ҳар дафъае ки духтарон ба хориҷи кишвар барои таҳсил мераванд, мо бо онҳо вохӯриҳо мегузаронем, 100% таъкид мекунем ки ҳарчанд шумо 5 сол дар Европа таҳсил мекунед, соҳиби диплом мешавед, соҳиби касб мешавед, тарбияи шарқии худро ҳаргиз аз даст надиҳед. чун донед ки шумо аз миллати тоҷик ҳастед, аз тоҷик замин ҳастед. аз замонҳои қадим яке аз рукунҳои асосии оила ин дар якҷоягӣ зиндагӣ кардан буд ва то замони мо ба шаклҳои гуногун омада расид. масалан имрӯзҳо агар махсусан ба оилаҳои шаҳрӣ назар афканем, аксарият оилаҳоро оилаҳои хурд ташкил медиҳанд. масалан аз зану шавҳар ва фарзанд, як фарзанд ё ду фарзанд иборат аст. пас вақте ки ҳозир сухан дар атрофи он меравад ки духтарони мо дар асри 21 зиндагӣ мекунанд ва бояд ки дуруст гуфтед, шумо дуруст қайд кардед ки онҳо мехоҳанд ки дар шакли нав зиндагӣ кунанд. лекин ман ҳамчун модар, ҳамчун хуштоманд, ҳамчун масалан як зани то дараҷаи оилаи побарҷо дорам, яъне ман тӯли 30 сол аст ки бо шавҳари худ зиндагӣ мекунам. аз фикри ман дар он аст ки
духтарони мо бояд ба илмомӯзии замони ҳозира тақлид кунанд, яъне илм омӯзанд, забон омӯзанд. дар пешрафти онҳоро мо дар ҳамин ҷо дида бошем, лекин ҳеҷ гоҳ мо бояд ки ана ҳамон анъанаҳои суннатии худамонро фаромӯш накунем ва фарзандони худро, духтарони худро дар рӯҳияи он тарбия кунем ки онҳо бояд ки пеш аз ҳама эҳтироми масалан падару модар, хусурухштоманро ба ҷо биёрам. ман шахсан вақте ки духтарамро ба масалан хонаи бахт гусел кардам, таъкид кардам ки интихоби ту оила буд. ман гарчанде мехостам ки вай хеле ки мегӯянд карьера кунаду дигару дигар, гарчанде вай донандаи якчанд забон аст, хай вай оиларо интихоб кард. ва ман аз ин хурсанд ҳастам ва доимо таъкид мекунам ки вақте ки оиларо интихоб кардӣ, кӯшиш кун ки дараҷаи аввал оилаат бошад ва ҳамавақт ана ҳамон эҳтиром ба ҷо биёр. дар 6 моҳи соли 2024 чанд оиларо аз масалан бекор кардан шумо раҳонидед, яъне ки шумо тавонистед ҳамчун намояндаи суди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи вахш ки масалан аз 50 оилае ки муроҷиат кард бо шумо ба хотири ҷудо шудан аз шавҳар, аз ҳамсараш, ва шумо тавонистед ки онҳоро ба ҳам ҷур бисозед, тавонистед ки шумо онҳоро масалан ақташон бекор нашавад. ҳаст ҳамин шумора? ҷанбастии амалияи судӣ ки мо оид ба бекор кардани ақди никоҳ дар 6 моҳи аввали соли 2024 гузарондем, тибқи қонунгузории оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, судя ҳангоми баррасии парвандаҳо ба тарафҳое ки барои бекор кардани ақди никоҳ муроҷиат карданд, ҳатман ба онҳо муҳлати оштишавӣ медиҳад ва барои ба созиш овардани тарафҳо ҳатман ба мақомоти бахши занони шаҳру ноҳияҳои дахлдор таъинотҳои хусусӣ ирсол мекунад ки бо ҷалби шахсони бообрӯманд байни тарафҳо корбарӣ кунанд, то ки оилаҳо бекор нашаванд. ҳамин ҷанбастии амалияи судии мо нишон дод ки ҳангоми додани муҳлатҳои оштишавӣ 37 оила барқарор шудани мусибатҳои оилавӣ аз давошон даст кашиданд. муроҷиат дар умум 170 ариза буданд. бо дар баробари ин мо тибқи дастуру супоришҳои роҳбариятҳои суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, бинобар ки сабабе ки оилаҳо бекор зиёдшавӣ бекоршавии оилаҳо зиёд ҳастанд, мо судяҳо муаззаф гардидаем ки танҳо ба асосҳои рӯякӣ ақди никоҳро суд бекор намекунад. тибқи талаботи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, никоҳ дар ҳолате бекор карда мешавад ки агар воқеан далелҳои муътамад бошад, воқеан дигар барқарор шудани мусибатҳои оилавии тарафҳо ғайриимкон аст. фаъолияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Шоҳмансур дар асоси Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси оила, қонун ва қарорҳои Маҷлиси олӣ ва Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонун дар бораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи бахш ки аз ҷониби раисати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тасдиқ шудааст, ба кор монда шудааст. дар нимсолаи соли 2024 дар бахш 166 адад сабти бекор кардани ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин миқдор адад 47 ададаш бо аризаи якҷоя ва 119 ададаш бо ҳалномаи судҳо ба қайд гирифта шудааст. хуб, назди ҳамин шуморае ки шумо гуфтед аз соли пор ки аз 6 моҳаи соли 2023 чӣ фарқ дорад? коҳиш ёфтааст? камтар, албатта ин хушбахтона камтар ба қайд гирифта шудааст бекор кардани ақди никоҳ дар ноҳия. шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо дигар ташкилоту корхонаҳо, бо кумитаи корбу занони ноҳияи Шоҳмансур дар ин самт кор мебарем. аз нуқтаи назари ман оила ин як чизи муқаддас аст ва пост доштану устувор нигоҳ доштани он боз аз ин ҳам муқаддастар аст. барои чӣ? ба хотири он ки оила як муҳите ҳаст ки дар он ҷо фарзанд тавлид мешавад, фарзанд ба оя мерасад ва маҳз ана ҳамин оилаҳое ки имрӯз мо дар бораи бекор кардани ақди никоҳ аз ҷониби онҳо гап мезанем, нафароне ҳастанд ки дар оилаҳои носолим, дар оилаҳое ки умуман як фарҳанги тарбияву фарҳанги оиладориро дар қалби ҳамун фарзандони худ дар вақташ парвариш надода буданд, имрӯз ҳамон оилаҳо ҳастанд. ва бояд қайд намуд ки масъалаи оила ва
пош хӯрдани оилаҳо имрӯз на танҳо проблемаи мақомоти судӣ, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аст, балки имрӯз проблемаи ҷомеа аст ки сари ин масъала бояд ки тамоми сохторҳои чӣ давлатӣ ва чӣ ҷамъияти кор баранд ва барои аз байн бурдани ҳамин проблемаҳо масалан чораандешӣ кунанд. Ва яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ кардани масалан пош хӯрдани оилаҳо ин муайян кардани омилҳое ҳаст ки ба ҳамин чиз оварда мерасонанд ё худ шароитҳое ки ба ҳамин чиз мусоидат мекунанд. Ва инҷа дар бораи бисёр омилҳо қайд карданд. Ман бо баромадкунандагон ҳамфикр ҳастам ва омилҳо гуногун шуда метавонанд. Масалан дар бораи сатҳи нокифояи маърифати оиладорӣ гуфта гузаштанд, дар бораи дахолати шахсони сеюм ба зиндагонии зану шавҳар гуфта гузаштанд, дар бораи таъсири омилҳои иттилоотию таъсири омилҳое ки аз раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз ба оилаҳои мо таъсиргузор аст гуфта гузаштанд. Ва ҳамзамон бояд фаромӯш накард ки дар ин ҷа яке аз омилҳои дигаре ки ба пош хӯрдани оилаҳо оварда мерасонад ин зӯроварӣ дар оила ҳаст. Ва як ба назари ман ҳамин омилҳое ки дар ин ҷо садо доданд аксарият хусусияти нисбӣ доранд, ба хотире ки ҳар як омил дар ҳар маврид таъсири гуногун дорад. Ва мақсад аз муайян кардани омилҳои таъсиргузор ба раванди пош хӯрдани оилаҳо ва ки ин воқеан доғи ҷомеа аст, ба назари ман дар ҳар як маврид омиле ки таъсиргузор аст ба ҳамон чуноне ки аз таҷрибаи судӣ ҷанбаси таҷрибаи судӣ вобаста ба пош хӯрдани оилаҳо гуфта гузаштанд, ман фикр мекунам ки вобаста ба ҳамон омилҳое ки бештар таъсир кардан барои пош хӯрдани оилаҳо ягон гурӯҳҳои машваратӣ ташкил карда шавад дар байни ҷавонон, махсусан дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ чораҳои фаҳмондадиҳӣ дар масъалаи аҳамияти оила, дар масъалаи аҳамияти пош хӯрдани оила ки метавонад масалан барои фарз кардем бесаробон мондани кӯдакон, барои дар рӯҳияи онҳо як таъсири манфӣ гузоштан метавонад мусоидат намояд. ҳамин гуна чоравинҳо ташкил карда шавад ва дар як сарҷамъӣ барои ҳамин пешгирӣ кардани ҳамин вабо мо бояд ки истодагарӣ намоем. Ташаккур. Вақтҳои охир пошхӯрии оилаҳо, яъне ки бекоршавии ақди никоҳи давлатии оилаҳо раванди болоравиро касб намудааст, вале ин ҷо як бисёр нуқтаи муҳимро қайд кардан зарур аст ки баъд аз эълон гардидани соли 2015 соли оила раванди бекоршавии ақди никоҳ коҳиш ёфтагӣ ва шашмоҳаи соли 2024 низ ин далелро исбот мекунад, чун зиёда аз 906 оилаҳо, яъне ки пошхӯрии оилаҳо коҳиш ёфтагӣ ба андозаи шашмоҳаи соли 2023. вале ин чӣ гӯем ки ин маълумоти оморӣ ҳар як сохтори давлатӣ ва ҳар як шахси ҷомеаро бозам муваззаф менамояд ки сари ин масъала чораҷӯӣ, сари ин масъала андеша ва корбариҳои зиёдро ба роҳ монанд. дар ин раванд бояд қайд намоям ки имрӯз аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат вобаста ба солиму пойдор нигоҳ доштани оилаҳо чӣ қадар тадбирҳои судманд ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расиданд ва вобаста ба амалишавии онҳо ба ғайр аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дигар ниҳодҳои давлатӣ низ муваззаф ҳастанд, аз ҷумла вазорати маориф, вазорати адлия, яъне ки тамоми вазорату идораҳо, кумитаи дин, танзими анъана, кумитаи кор бо ҷавонон, яъне ки тамоми ниҳодҳои давлатӣ дар масъалаи солиму пойдор нигоҳ доштани оила, чун пешрафти ҷомеаю давлат аз оила вобастагӣ дорад, муваззаф ҳастанд. дар баробари ин дар радифи гуфтаҳои ҳамкасбони худ бояд қайд намоям ки имрӯз оила як ячейкаи пешбарандаи давлату ҷомеа ҳаст ва бурду бохти ҳар яки мо маҳз аз оила вобастагӣ дорад. ва чуноне ки судяи муҳтарам қайд намуданд дар суханронияшон ки имрӯз бархе аз ҷавонон, яъне ки ҷавондухтарон мехоҳанд ки оилаи муосир дошта бошанд, оилае дошта бошанд ки яъне ки дар алоҳидагӣ зиндагӣ кунанд ва аз расму анъанаю урфу одатҳои қадимаи ниёгони мо бояд ки канораҷӯӣ кунанд. вале як чизро бояд ҳаминҷа қайд намоям ки
هر یک جوان در محیط اویله تربیه می‌یابد و در محیط اویله‌ای که او سالم باشد یا ناسالم باشد فرزند از او منشأ می‌گیرد. یعنی که امروز تربیه کامل پدر و مادر به استواری فرزند آورده می‌رساند و ما در این مورد می‌توانیم گفت که فرزند ما که در آینده اویله برپا کرده می‌تواند او از عهده پیشبرد اویله داری خود برآمده می‌تواند. معلمای عزیز قید نمودند که معرفت اویله داری برخی از جوانان در زینه پست قرار دارد. اگر معرفت اویله داری والدین در محیط خانواده پست باشد ما از فرزند خود یگان چیز را طلب کرده نمی‌توانیم و ما نباید از آن رسم و آیین عنعنه‌ها و گفتارهای بزرگان خود کناره‌جویی کنیم. فرض کردیم من امروز مادر، خیلی که معلمای عزیز قید کردن، مادر هستیم، خوشدامن هستیم، بیبی هستیم و آن عمل، رفتار، گفتار، یعنی که آن زبان شیرین اگر ما در محیط اویله داشته باشیم، رفتار و کردار خوب داشته باشیم، از این رفتار ما نه فقط فرزند بلکه همون نبیره های ما هم برای خود یک درس حیاتی میگیرند، یک تجربه زندگی میگیرند. همین خیلی است. ولی اگر در محیط اویله ناسالمی باشد، احترام همدیگر نباشد، نسبت همدیگر تحقیر و زورآوری و همه گونه عملهای ناشایسته رو روا بینند، و اویله رو ما سالم گفته نمیتوانیم و این اویله ناسالم در پیشبرد دولت و جامعه نیز نقش مؤثر خود رو گذاشته نمیتواند. یعنی عامل ها خیلی زیاد هستند، خیلی زیاد هستند و هر روز در حیات اویلوی نه فقط اویله های جوان، اویله های میان سال، اویله های کهن سال نیز یک حادثه های سر میزنند که سبب پوش خوردن همون اویله میگردد. چطوره که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌هایشان قید کردند اویله در فرهنگ مردم کهن بنیادی تاجیک نهادی مقدس میباشد. انتخاب درستی همسر و بنیاد اویله سالم البته پیشروی دولت میباشد. زیرا که خیلی که قید کردن اویله سالم جامعه سالم را تشکل میدهد و چطوری که بناها از خشتها عبارت میباشند و با آنها مستحکم میگردند، دولت نیز از اویله ها عبارت است و محض با اویله های سالم مستحکم میگردد. متاسفانه مسئله جداشوی جوانان امروز مسئله مبرم روز است، زیرا خیلی که شما قید کردین بغیر از عامل ها و سبب های جداشوی البته که بعد بیکار شدن عقد نکاح باز عاقبت ها نیز هست که متاسفانه هزارها کودکان به اصطلاح گویم نیمه یتیم به اویه رسیده ایستادند و این داغ روز است. البته بر وقت اویله برپا کردن، مجبورن اویله برپا کردن، آماده نبودن جوانان به حیات اویله داری و خشونت خانوادگی خیلی قید کردن، دخالت شخصان سیوم، تحمل ناپذیر بودن جوانان می باشد و در اندک مشکلی ها طاقت نکرده اینچنین برای خوشبختی خود مبارزه نبردن است و یکی از ظهورات های نامطلوب در این جاده این زورآوری در اویله می باشد که متاسفانه حتی به گنفوند ملی نیز تاثیر منفی خود را میرساند، زیرا که در اویله که مهر و محبت، صمیمیت، صداقت نیست، البته که در آنجا فرزندان درست به کمال نمیرسند. همین هفته که مرافعه که گذراندیم اکثر سبب ها از نداشتن شرایط اقتصادی می باشد. مثلا نفر مراجعت کرد برای بیکار کردن عقد نکاح، وقتی که مرافعه گذراندیم سبب‌هایشان را میپرسیم، دختر نمیخواهد که با اویله شوهرش یک جای زندگانی کند و شرط ها میگذارد که تا وقتی که خانه علایده نخری من با تو زندگانی نمی کنم، حالا که فرزندان خردسال دارند. هرچند ما فهموندیم نصیحت هم کردیم ولی دختر استودگری میکند و میگه تا خانه علایده نخرند من با اویله شوهرم زندگانی نمی کنم. ما باید پیش از فرزند رو تربیه کردن باید خودمون مؤدب باشیم، چون که چطوری که یکی از متفکر بزرگ غزالی گفتند فرزند مثال مشک است، چیزی که ما میکنیم همون چیز به خود میکشد، نقشی که ما میآفریم همون نقش رو در خود میگیرد و همین خاطر باید فرزند کدام وقت اویله‌اش را مستحکم نگاه می‌دارد، احترام و مناسبت خود را نسبت به اویله شوهر یا که برعکس پسر به اویله همسر
با جا میارد در آن حالتی که خودش در همون اویله تربیت درست گرفته است با چشمان خودش دیده است که پدر و مادرش چطور باید دیگر مهر و محبت دارند احترام طرفین دارند. شکرگزارم که در این دولت صاحب استقلال حقوق بنیاد و دنیوی زندگانی میکنم، زندگی تنج و آرام دارم. ما که در اویله زیایی به وایه رسیده ایم، در قسمت اول دانش اندوختن دختران در مد اول می ایستد و وقتی که من با اویله مستقل وارد شدم اولین درجه خوشدامنم به من نصیحت کردند که دخترم نوابسته از اون کشور تو کار میکند خواندگی هستند باید که تو معلوماتی عالی داشته باشی. این معلوماتی عالی برای کار کردن تو نه، برای پول دریافت کردن مبلغ دریافت کردن تو نه. به خاطر همون فرزندایی که در آینده شما مقصد گذاشته اید که اویله دار شوید و به حد این مسئله جدی بود و شکر که 5 سال در دانشگاه آموزگاری تحصیل کردیم و صاحب 2 فرزند هم شدیم. 10 سال شد که سابقه کاری داریم و کار کردیم، فعالیت کردیم در مخصوصا مؤسسه تا مکتبی و سخن را دور دراز نمی کنم. یعنی خوشبخت هستید؟ بله شکر. بید یک قرص میزنیم برای خوشبختی شما. با ما مراجعت هایی میشوند که جنجال اویلوی بسیارتر با ما اویله های جوان مراجعت میکنند که از 1 یا 2 فرزند صاحب 1 یا 2 فرزند میباشند و وقتی که آنها رو گوش میکنیم هر طرف میخواهد که گناه خودش رو به کلین میخواد به خوشتومند میخواد به کلین و ما با آنها کارهای فرماندهی میگذارونیم. ما کوشش میکنیم که اویله جوان رو یک جا کنیم و ما غیر از این طبق نقشه چرابینی هایی که بخش کار با زنان از طرف رئیس نایب شما تأسیس گردیده است، ما بیشتر در وسایل تحصیلات میانه عمومی وخوری ها میگذارونیم و در این وخوری ها والدین اشتراک می نمایند و ما با آنها کوشش میکنیم که فهمونیم پیش از خانه‌دار شدن باید هر یک دختر یک کسب آموزد، یک هنری آموزد، چون که در آینده گفته نمی شود در کدام اویله در کدام محیط کلید می شود و این کسب و هنر با وی دستگیر است. و چرا همین قدر چرابینی ها میگذارونید، همین قدر کارهای فهماندهی میگذارونید ولی هنوز هم با قول کار نمیدهد بسیاری هایش؟ شما گمان میکنم که باید خوبتر بدانید. نسبت به سال گذشته خیلی قید نمودن جداشوی اویله ها کم به نظر میرسد، حالت جداشوی اویله ها کم به نظر میرسد و ما کوشش میکنیم. سود داده ایستاده است. بله ما همه کوشش غیرت میکنیم که همین در آینده اویله ها کمتر جداشوی اویله ها کمتر به نظر رسند. همه روزه طبق نقشه چرابینی های کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما یکچند چرابینی های معرفتی اطلاعاتی راه اندازی میکنیم و حتی در بسیار موارد بیشتر ما در صحبت و آخری هم جوان دخترها را بیشتر جلب میکنیم تا که از معرفت اویله داری آنها رو کمی هم باشد مفکوره آنها رو پر کرده باشیم. لیکن در 6 ماهه تحلیلی که ما داریم نسبت سال 6 ماهه سال 2023 56 حالت کم است، یعنی که جدا شوی اویله. این نشانه از آن است که امروز برخی هم باشند همون صحبت و آخری و همون چرابینی هایی که ما میگذرانیم البته یک تاثیر رسانی شده است. لیکن من یک چیز رو پیشنهاد میکنم، یک چیز رو قید کردنی هستم که امروز تمامی پدر و مادر وقتی که اویله سرچشمه تمامی زندگی پیشروی جامعه ما که امروز اویله می باشد و تربیت دختران جوانان ما در همین اویله سرچشمه میگیرد. یعنی که باید هر یک اویله امروز مسئولیت شناس باشد و پیش از اونی که جوان دختر یا که پسر خانه تشکیل میکنند یا که اویله دار میکند البته صاحب کسب صاحب معلومات کردن در کار، چون که بحث های اویلوی تعیینات های سودی که مورد وارد میشود و ما مرکز مشورتی اطلاعاتی در نزد شعبه داریم و وقتی که با همین گونه اویله ها ما هم صحبت میشویم و همگان میدونیم که تعیینات های سودی که مورد میاد از 3 تا 6 ماه و یا مولد داده میشود. لیکن من خودم قناعتمند حس میکنم که در همین 6 ماه ما توانستیم زیاد از 20 اویله رو قناعتمند کنیم که تو
از دست کشتن از جدا شدن اویلا، چون که تحلیل ها نشان میدهد که وقتی اویلا پراکنده می شود اولین درجه در اینجا کودکان یک لطمه میخورند، چون که علاقه وی تربیه یک طرفه میگیرد. بنیاد اویلا این بنیاد ملت است، یعنی که اویلا سالم، یعنی این دلالت به آن میکند که همون ملت یا اینکه همون قومی که اویلا سالم دارد یعنی که او ملت سالم است. البته عامل هایی که سبب پاش خوردن اویلا ها و تاثیر منفی بالای فرزندها میرسد خیلی زیاد هست. خواه مرد باشد خواه زن باشد، پیش از همه باید اینکه مکتب صبر آموزش کرده باشد. خواهش میکنم هم پدران مادران که امروز فرزند خود ما همه فرزند داریم و هیچ یک پدر و مادر آرزوی آن را ندارد که فرزند او در زندگی ناکام گردد. یعنی همه پیش از آن که یک نفری که به خاندان او یعنی که به خاطر برپا کردن عائله قدم را انجام میکند به نیت خیر میراد. البته پس خوب میشود که همون پدر و مادرها که خیلی یک مکتب بزرگ هم هستند، یعنی که خواه مادر باشد خواه پدر باشد مکتب بزرگ زندگی هستند، پیش از آن که جهاز یعنی که برای تربیه مادی فرزند اندیشه داریم به خاطر جهاز روزگار، خوب میشود که تربیه معنویش هم اندیشه کرده باشیم. اولین ضربه که در مقصد از پاش خوردن عائله با حقوق میپیوندد این ضربه بالای فرزند است. یعنی امروز جامعه ای که اگر مقصد که پاش خوردن عائله وقتی که با حقوق پیوست، یعنی دانیم که یعنی اون جامعه سالم بوده نمیتواند، حتما آواره‌گرد میشود، نشأمند میشود، یعنی که حتی به گروه های افراطی چنگ میزند به خاطر که بعضی مبلغان افراطیان یعنی میتوانند که به واسطه مبلغ همون نفرانی که اصلا خط و سواد ندارن اونها را جلب کنند. و دوست خدا میگه که کسی ارزان خرد ارزان فروشد. بله. کسی ارزان خرد ارزان فروشد، طفل گوهر به قرص نان فروشد. یعنی قدر زندگی را نمیرسند. و الا اگر همون مکتب بزرگ که پدر و مادرایی که همه روزه تاکید آن را داشته باشد که بچه جان من وقتی که تو خانه شوهر رفتی یا که بچه جان من وقتی که تو عائله دار شدی یعنی که زن گرفتی تو مسئول هستی، یعنی مسئولیت سنگین بالای تو است، مسئولیت زندگی در ماجرای زندگی تحمل پذیر باش. عائله ها جدا میشن از همدیگر با سبب عامل های گوناگون. خب دو سه فرزند هست در خانه، اونها یتیم میمونن، بالای سر اونها چی میاد، چی زیان دارد، عاقبت اونها چی میشود؟ از ضرر همین یک کمک شما برای بیننده ما که ما رو تماشا دارد بگویید، همچون مادر همچون آموزگار. اساساً ضربه اساسی به فرزند میرسد و فرزند در آینده در میان میماند که مثلا با گفته های پدرش باور کند یا با گفته های مادرش یا با خویشاوندان پدر یا با خویشاوندان مادر و میتواند که در آینده راهی را انتخاب کند که این راه وی را به همان دزدی و راهزنی و بیراهگردی برد. همین رو گفتنی هستم که همه آن عامل هایی که در اینجا ما گفتیم من فکر میکنم که سرچشمه اساسی وی این اساس این تربیه هست و خیلی که بزرگ گفته است تربیت چیست؟ خاک زر کردن، قطره بحر را گوهر کردن و دیگر اینکه 100% وابستگی دارد از ما کلانسالان. وقتی که به خانه ما یک دختره که با امید کلین شده می بیاید، از آن همان مناسبت من، از رفتار من و شاید که برای خود یک الهام گیرد. وقتی که من مراجعت میکنم دختر جان میگویم وی رو همچون دختر قبول میکنم، من باوری کامل دارم که وی مرا همچون مادروار قبول میکند و در زندگی میتواند که با اون دشواری هایی که بین شوهرش میشود بین خودشون میشود، حتما پیش از پدر و مادرش وی میتواند که به من مراجعت کند، به من تکیه میکند، چون که وی میداند که من امروز اگرچه خوشتامنم باشم در عائله وی را همچون دختر قبول کردم و ما کلانسالان باید که بیشتر و بیشتر راه ندهیم که عائله های جوان پاش خورند. همه میدونند که ما در سن سال جوانی چگونه فکرها داشتیم، چگونه اندیشه ها داشتیم. شاید به سر ما هم بود آن اندیشه هایی که عائله های ما ویران شوند، لیکن پدر و مادران بزرگان ما خوشتامن و مثلا کلانسالان ما توانستند که صد راهی همین عامل را گیرند و امروز من همون عائله هایی که سالهای طولانی سالم و پابرجا مانده است محض از آن همان نصیحت و وصیت های کلانسالان است. از روی معلومات های عمری اجنتی عمری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2021 پشتخوری بر همخوری عائله ها به 13741 رسیده بود. سال 2021 که این نظر به سال 2020 3741 مراتب زیاد است. یعنی امروز پشتخوری عائله ها یعنی رو به افزایش دارند و اینجا سبب ها عامل ها را گفتم و من
مثلا میخوام که اینجا سبب‌های اجتماعی هستند، سبب‌های روانی پسیکولوژی هستند که انا به همین چیز آورده میرساند. پیش از همه یکی از سبب‌های پشتخوری اویله ها این انا همون خانه‌دارشوی بروقتی، یعنی نکاح بروقتی جوانان. یکی از عامل‌های دیگری پشتخوری اویله ها این برتری خود را نشان دادن یک نفر از اویله به دیگری، یعنی بهبودی خود را برتری خود را نشان دادن به دیگر، حالا که همه اعضای اویله در یک مقام قرار دارند، برابر حقوقند و از جهت روانی انا همون معیارهایی که مثلا اویله های کلان، مثلا نسل کلانسال معیارهای حیاتی دارند که امروز همین معیارهای حیاتی آنها با معیارهای امروزه حیاتی جوانان موافقت نمی‌کند. هر یک اعضای اویله در اویله حقوق و عهده‌داری خود را اجرا نمی‌کنند. فرض کردیم ساعت دیواری از مکانیزم و آن گوییم که قسم‌های عبارت است که هر یک مکانیزم و هر یک قسم‌های آن برای پیش رفتن خودی همون ساعت جوابگو است و اگر که یکی از این مکانیزم‌ها از اجرای عهده‌داری‌های خود اگر سرکشی کند، آخر عاقبت به آن رفته می‌رسد که ساعت از کار می‌ماند. از همین سبب در اویله از سببی که اعضاهای اویله خواه شوهر باشد، خواه همسر باشد، خواه زن باشد، خواه خسور باشد، خواه خوشتامند باشد، خواه پدری داماد یا پدری عروس باشد، هر یک همین اعضای اویله مانند همان ساعت اگر حقوق و عهده‌داری‌های خود را سری وقت اگر اجرا کنند، این حالت به باز داشتنی ساعت یا اویله آورده نمی‌رساند. از سببی که امروزها در اویله هر اعضای اویله چخیلی که قید کردم حقوق و عهده‌داری‌های خود را نمی‌دانند و آن را به طور دخلدار اجرا نمی‌کنند. از این سبب بین آنها مخالفت به میان می‌آید و در حالت آوردن مخالفت این حالت به ماجرا و جنگ و جنجال در اویله شده می‌تواند. مثال عادی از تجربه سعودی می‌آورم که مثال عادی وقتی که در اویله دو شخص یعنی همسر و شوهر اگر منفعت‌هاشون به هم درست آیند، آنها هیچگاه با هم نه جنگ میکنند و نه جدال. وقتی که شخص دانش دارد، وقتی که شخص میداند که او در اویله چی عهده‌داری دارد و چی حقوقش را باید استفاده برد و اگر هر یک اعضای اویله همین حقوق و همین عهده‌داری‌اش استفاده برد، همون اویله یگان وقت بین این اویله با نظر داشت اون سخن‌هایی که پیش گفتم که منفعت‌ها باید درست آیند پراکنده شده نمی‌آید. هنگامی بررسی پرونده وابسته به کار کردن عقد نکاح با همسرها صحبت می‌کنیم. اینجا بسیار فکرای درست گفتن، یعنی که در اینجا سبب و شرایط‌های بیکارشوی اویله‌ها در آن میباشد که یک از سبب اساسیش خیلی که دامولای محترم قید کردن صبر در همین بین همسرها وجود ندارد. صبر از کجا آغاز می شود؟ باز از همان اویله‌ای که در آن خیلی که قید کردن همون فرزندی که من بعد اویله دار می شود با وای رسیده است. این یکم است. دوم است این حالتی که وقتی که یک فرزند یک شخص را به خاندان یک گوییم از زن به خاندان شوهر می آید، او گویا که از یک دنیای دیگر می آید. قانون و قاعده هایی که در یک اویله، مثال اویله که او به وای رسیده است میتواند از اویله که او بر آنجا می آید فرق کند و تا اونی که آن زنی که به این اویله می آید تا اونی که مخته شود بیاموزد وقتی معین در کار است. چخیلی که در اینجا قید کردن یکی از سبب شرایطی که به بیکارشوی عقد نکاح آورده میرساند این مداخله والدین است و والدین برای به همون محیط مطابق شدن همون کلین با او هم وقتی معین و هم شرایط در کاری فراهم نمی آورند. از همین لحاظ وقتی که او از یک خانه دیگر میاد او دست پا خورده می شود. در حقیقت سالهای اخیر یعنی وقتهای اخیر همین خیلی صحبت‌ها، همین خیلی برنامه‌ها توسط تلویزیون، توسط رادیو، اینچنین از جانب شخصان وکالتدار در تشکیلات و مؤسسه‌ها با اهالی صحبت و بخوریا گذرانده
баланд ҷиҳати баланд бардоштани маърифат юқи шаҳрвандон ба онҳо дастуру тавсеҳо медиҳанд ки ҳамаи ин боис гардид ки имрӯз аллакай шумораи аризаҳои даъвогӣ вобаста ба бекор кардани ақти никоҳ кам шудаанд. Агар аз таҷриба нигоҳ кунем дар ҳамин давоми 6 моҳ мумкин ба суд ба баррасии худи ман мумкин 10 ариза ё 5 ариза оиди бекор кардани ақти никоҳ ба тартиби судӣ ворид шудааст. дар шаҳри ваҳда. Бале, ин як хушбахтӣ аст ки ҳамин суҳбатҳои мо натиҷа доданд ва шаҳрвандон низ аз талаботи қонунгузорӣ бохабар гардидаанд. бигзор ҳамин масъалаи оиладорӣ ва маърифати оиладорӣ дар синфҳои болоӣ аз синфҳои 11 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба хонандагон дарс дода шавад, то ки онҳо дар рӯҳияи ҳанами эҳтироми оила, эҳтироми падару модари мисол домод, эҳтироми хусуру хуштомад аллакай як чи дарк карда бошанд. ва падару модар хеле ки ҳамкаси ман гуфтанд пеш аз оне ки фарзандшонро ба оила барпо мекунад, онҳоро пеш аз ҳама аввал дониш омӯзонад. шахсе ки никоҳшавандае ки дониш дорад, ӯ шахс ба сабр аст, ба таҳаммул аст, назар ба оне ки дониш наомӯхтааст. аксари ҳамин бекоршавии оилаҳоро нигоҳ кунем, агар ҳамун духтароне ҳастанд ки аз синфи на аз мактаб баромаданд. ҳар киро ҳамсари вафодору меҳрубон бошад, саодати абаду умри ҷовидон бошад. фикр мекунам ки ҳамин ҷавонон бояд дар рӯҳияи эҳтиром ба якдигар, эҳтиром ба падару модари якдигар, эҳтиром ба муносибатҳои оилавӣ ва ҷиддият бояд дар муносибатҳои оиладорӣ ва масъулиятнокиро дарк кунад. ман фикр мекунам ки бо тамошо намудани ин барнома ҳар як нафаре ки он лаҳзаҳо тамошо мекунад ба худ як хулосаи даркорӣ мебарорад, яъне ки хулосаи ба ҳаёти солим ворид намудани ё худашон ё фарзандонашон ё ки тамоми аъзои хонавода ва таҳия ва манзури тамошобинон гардидани чунин барномаҳо албатта аз манфиат холӣ нест ва бошад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ чунин барномаҳо зиёдтар пахш гарданд, чунки имрӯз бештари ҷомеаи мо махсусан ҷавонон аз шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд истифода мебаранд ва бояд ки истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсад бошад. дар баробари масалан намояндагони кумитаи корбозонон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин намояндагони мақомоти сабти асони ҳолати шаҳрвандӣ, мақомоти судӣ ва умуман фаъолони ҷомеа ки вобаста ба ин масъалаҳо пажӯҳиш мебаранд, меомӯзанд дар байни махсусан ҷавонон чораҳои фаҳмондиҳӣ гузаронда шавад. дар баробари ин бояд ки дар байни худи калонсолон вобаста ба аҳамияти оила, вобаста ба анамон оқибатҳои номусоиди пош хӯрдани оилаҳо, таъсири он ба тарбияи фарзандон дар байни калонсолон низ вохӯриҳо гузаронда шавад. хоб дуюм масъала ҳамин ки аз падару модарони бузургвор ман эҳтиромона хоҳиш мекардам ки аз моҳияти ҳамин суҳбати имрӯза ман ба хулосае омадам ки аксар ба ҳамин ақида ҳастанд ки проблемаи асосие ки барои минбаъд дар оянда барои пош хӯрдани оилаҳо оварда мерасонад, ин тарбияи нодуруст аст, чун мо масалан гузаштагони моро агар садҳо асарҳо навиштагианд дар бораи тарбияи дурусти фарзанд, масалан ман як иқтибос меорам аз бустони Саъдии Шерозӣ ки дар он ҷо қайд мекунад ки падару модар уҳдадор ҳастанд ки ба фарзандашон ақлу хират ва одоби некро омӯзонанд, чунки баъд аз вафоти падару модар зинда нигаҳдорандаи номи падару модар маҳз фарзанд аст. ва агар ҳамин ақлу хирату ахлоқ дар қалби фарзанд ташаккул наёфта бошад, бо вафот кардани падару модар номи онҳо низ аз байн меравад. ва ҳамзамон қайд мекунад ки ҳарчанд ки агар молу сарвати шумо аз қорун да зиёдтар бошад, шумо ба фарзанд меҳнату талош, яъне заҳматро дар зиндагӣ омӯзонед, чунки рӯзе фаро мерасад ки шумо дар канори ӯ нестед ва аз мушкилиҳову аз анамун
пастиву баландиҳои зиндагӣ вай тобоварӣ намекунад ва ба мушкилӣ дучор мешавад. ба ҳамин назардошт ман ба он ақида ҳастам ки масъалаи таълиму тарбият дар муҳити оила ҷиддӣ баромода шавад. умедвор ҳастам ки аз ин андешаҳое ки шумо бобати мавзӯи пешниҳод кардаи мо ироа сохтед бинандаи закиву ҳушманди мо барои худ бардошти хубе кард ва агар ҳамин гуна бошад мо гурӯҳи эҷодии худро муваффақ меҳисобем. зиндагиро дӯст доштан ва ошиқона зиндагӣ кардану ҳар лаҳзаи зиндагиро ғанимат шумурдану ҳамдигарро эҳтиром кардану фарзандонро хуб тарбият кардан ин дигар рисолати ману мову шумо аст, ҳамватани азизу арҷманд, чун дар як ватани ободу осуда ва дар як ватани сулҳу суботу амну амон зиндагӣ мекунем ва аз ин бояд ояти шукрона бар лаб дошта бошем ва зиндагиро дӯст бидорем, зеро ки зиндагӣ кирои ғам хӯрдан нест. ва дӯстони азиз, мо таманно мекунем ки дар хонадони фарди миллати тоҷик ҳамеша хурсандӣ, ханда, ишқ, муҳаббат танинандоз бошад ва ливои тоҷикистони азизамон ҳамеша партарафшон. нуқта мегузорем ба барнома то барномаҳои оянда азизон, худо наздиконатонро эҳтиёт кунед.